Lazarevićem i svi su na svojim mestima. Ovog trena trke je puštena, ide Lucy Miner na čelo ove trke, prati je u stopu, tamo Bela Sofija je sada i prelazi. Bela Sofija izlazi na čelo, Lucy Miner ostaje na drugoj poziciji, na trećem mestu San Sili koji trpi napade tamo, ipak će Cape Town izaći na drugu poziciju. Bela Sofija, pa Cape Town, pa Lucy Miner, pa iza njih lepo oko Go Gile i San Sili, Memis na začelju, Mr. Maximus u drugoj grupi, Bela Sofija i dalje na čelu, Cape Town na drugoj poziciji, Lucy Miner se trudi da zadrži treću poziciju, ali napadaju je tamo s polja. Vidjet ćemo u cilju ravnine na 300 metara od cilja. Bela Sofija ide uz barijeru, kroz sredinu idu Cape Town, odmah uz njih i Lucy Miner, probija se i San Sili, lepo oko Bela Sofija, Lucy Miner, San Sili, lepo oko San Sili, da li stiže Bela Sofiju, San Sili, ipak ispred Bela Sofije, lepo oko ispred Mr. Maximusa. Svi ostali za njima, ne mislim na začelju. Tako bi izgledalo, naravno, nezvanično.